men birinci kelinçegi menen ajırashıp ketkem. Azır ikincisi menen jaşayım. Kayara birinci menen de jaraşıp ekөө menen teң jaşagım kelet. Biroq birincisi takır gömböy koydu. Mağa kеңешиңизди берip koyuңuzçu. Ajırashуу жакшы эмес. Allah'ın arş titrey turgan jaman awal. Anan egerde birinci men ajırashıp ketkem dep aytıp atsan kayсы bir dengelde maraldık çakta mümkünçülüğün jetpey kalabı dep korkup oturam. Ayal kançalık ayaldığın körсөтсө dagы erkek oşol nesege sabırдуулuk mamile kılıp ajırашканга жол бербеш керек. Анын üstüne bizde Kırgızlarda erkekler de ayalдар da Kırgızça söyleyt. Biroq сөздөр эки башка маанide болот. Мисалы үчүн кыргыз аялдар айтат: "Мен сен менен ажырашам, мен кетем, сен жамансың, мен ажырашам" деп айтып атканын бардыгы "Мен сени жакшы көрөм, мен мага сен жакшы көрөм" деп айт, "Мен сенден ажырашпайм" деген сөз. Бардыгы ушундай. Ажырашам деп айтса, күйөө талак берип коюп кийин эмнеге айттың эле десе, антип айтпайт экен деп ойлогом дейт бардыгы. Ошондуктан мен айтат элем, сиз дуа кылыңыз деп иншалла. Бардыгы ордуна келет, насип кылган болсо.